Hey, long time no see, guys. Welcome to Bisaya in Japan. I'm sorry, dugay-dugay na kawa kahimog video. Pero, eto ko, balik naman ko ng work. After sa 3 weeks na quarantine, balik naman sa ang work. So, man ang busy. Pero, nagapalit ko uban na Converge. Naray. And, ito pa. Pero unya na nato ablihan karon kay first ato ning button ang Deep Striker unboxing and the P Bandai Nigel murag praying mantis. All right, let's go. Okay, ablihan na to. First kay yung size niya. And then manual, and then ang bubble gum nada sa Converge pero may okay. Alright. Noah, look. Murag na yung gimold na mold. Unsa what year din ining release? Dugay na ni release. I don't know. Let's check. What year man ni release? 2014. Wait ako i-focus. Oops. Right. Focus back. 2014. Dugaya na muna. So, guys, ayaw mo og kaon kung mapalit mo Gundam Converge niya, wala niyo gipalit sa supermarket. Ay di mo kaon na ng bubblegum. Okay, you'll have a stomachache. Okay, so money ang natumba. Tang na. So maning sud sa box. I think maning main body niya ang base, then booster og ang gigantic weapon kaning sumi pencil. Okay, guys. Okay, ako lang asimbolo na. Okay, humana na tog as symbol naraday ang manual. So first akong gibuhat kay kani Deep Striker mode, of course. Okay, Deep Striker ba? So here you are, the Deep Striker. Dako kay po sila. Let's focus the details. Dako good.
Okay, sige. Ako na sa dihimo ang small robot mode. Alright guys, and nara yung small robot mode. Okay. Let's check the details. So inani na style kay nagamit jud tanan niyang kon all mga parts ba. All parts gamit gid. Pare-pare atong blue eh. Gamay lali. Gamay titoy. Tit. Hey. Hey. Dako kayo. What do you guys think? Unsay mas nindot? Ang kalinginan ni small robot mode or ang deep striker gud? Nani, porma. Kani kay tanan good na parts na gamit. So sure way mawa. Okay, that's all for now. Kapoy na unya naning kanang duha og gatong pibanday na. Unya lang na. Kani lang sa. Alright guys, Bisaya in Japan. Don't forget to press that like button. Ciao! Whee!